Siyasephakameni. Ngiyabonga ezulwini ukuthunywa umsebenzi wasezulwini. Ngiyacela ke uNkulunkulu kaShembe ukuba angembathe ihle ubungane bami angenze ngibemdala ngoba kulesi sikhathi engimi kuso angehlukene nomuntu omphakathi naphakathi nolwandle ebese kuthiwa akakhulume iqiniso lodwa ukuze asinde. Lona ke oguqile umthunu enquthu. Ngiyacela ke ukudlula esihlabelelweni 188 amavesi noma azoba mathathu nje. Ngicela kuNkulunkulu ukuba abe ngakimi. Simenyiwa thina sonke
Ngiyabonga bantwana benkosi ukungithandazisa lo mthandazo omkhulu wasezulwini. Kuzwakala ukuhlabelela. Kodwa okukhulu kakhulu ngizama ukuchaza le ndaba enkulu engaka. Uthina ubheka ngapha ngemumva, ubheka ngezansi, ubheka ngapha, ubone ukuthi simenyiwe thina sonke. Umuntu ke osimemile inkosi yeSabatha. Isimemele lapha emzini waseLinda Ntonga. Ngesikhathi uNkulunkulu edala izulu nomhlaba. Kule ndawo esikuyo. Wenza okwehlukile okungafani nalokho okungaphesheya kodonga. Ngoba lawa abeka isibusiso. Wathi uthente wakhe uyohlala la. Ebese kuthi abantwana bakhe baqhamuke indawo zonke amagumbi omane omhlaba bezomkhonza la. Njengoba silapha ke izwi lamazwi lathi sizoza la sizocela isibusiso sakhiye. Kodwa inkinga ekhona lokhiye ngeke suphathe ngezandla subone ukuthi sesuphethe manje. Lokhiye awufani nalo yakhiye okhiye ngawe endlini njengoba uza la. Ukhiye wasezulwini. Wesiye isikhathi uthena ufika lapha egcekeni ungena kulomuzi uNkulunkulu wamnika ukhiye. Kodwa ngoba awubonanga ukuthi ukhiye sewuphethe usuze wawuntshinga futhi. Ingakho kufanele ukuthi silinde. Uma sila phakathi kwalomuzi ngoba isibusiso asisazi ukuthi sifika nini. Wesiye isikhathi njengoba sila uzocela isibusiso sokwakha umuzi. Wesiye isikhathi uzocela isibusiso somsebenzi noma sabantwana. Kodwa ngoba lesi sibusiso ngasibonakala ukuthi sengisiphethe ngesandla kungenzeka bese siyantshingeka ngoba obala ekhaya ngeke ukubone. Kodwa indlela yokubona inye ukuba wenze imisebenzi yala ekhaya. Uma kusetshenzwa ekseni kuthiwa vukani nawe uvuke. Uzehlukanise nanendaba nje uqobo lwazo uzahlukanise nazo. Ngoba lesi sikhiye asisazi ukuthi sitholakala makunjani. Ngolunye usuku sisuka ekhaya ngemoto ezimbili kuyophuma umhlangano siya entabeni. Ngilapha ekulahlekeni kwesibusiso ukuthi isibusiso siyalahleka nje. Angikhulumi ngalokho. Uma siyofika ebuhleni bese sithi kubafana laba bahamba ngeimoto. Bafana
kuzomenyezwa. Nina ke nokufuneka niphume kuqala ngeemoto ngoba iimoto lezi esamba ngazi iimoto zabantu sibalekela ukuthi singasha amaclash. Ngo3 imoto kufuneka bese ihambile ingasekho. Ukuze futhi singaphazamisa umhlangano. Uma siyofika esibukweni ntambama ngicaphelisa wena ukuthi isibusiso sikakhiya ungasintshini. Uma sifika esibukweni ntambama siyalala sithatha ikhwama zethu konke siyatshelana ukuthi ngiyabona ke imoto izohamba ngo3 umkhumbi ungakanyakazi. Kanti kulezi insizwa ezimbili esinazo la kunensizwa ezimbili esinazo zizosuka ziyolala lapha singezukwazi ukuyibona khona. Waze bafika isikhathi sokuthi imoto phela mayihambe ngoba izophazamisa umkhumbi. Bayabuya lapho imoto isihambile. Baphethe ingubo, baphethe ikhwama, bese kusuka imponga akazuyibona. Siyasala ke sibusiso. Sibathe siyakhuza hayi kuze khanjwe ukuthi labhalali siyofika eHomisi. Masifike eHomisi ifike iqale phansi. Sasalindile njalo. Uma sifika eHomisi impikale phansi cha size sigobe hayi kusumhlangano uhambe uphikelele entabeni. Sizobuyela emuva ngoba sihamba nabantu abasebenzayo nezimoto ezabantu. Ngiphe baba
uma sesibuyele emuva sesiyohlangana ke emotweni oyedwa kulaba ade besilahlekelene nabo lapha usephinde walahleka futhi wafika ethunzini wahlala wafika lobuthongo walala akamuke ngesikade singasazi iqale phansi lephi omubi uzontshontsha isibusiso nawa ngawuntshontsho khiye wakho iqale phansi impela adlondlobala hayi nathi sidlondlobala impela manje kanti sesiyasilahla isibusiso sangena emotweni sahamba sithe sikude buduze nasekhaya yaphanja imoto salifaka elinye isonto yaphinda yaphanja futhi simase siseduze ngezansi kwakwadade wethu umgwaqo udlula ngezansi komuzi yaphanja sahlala isonto alisekho sekufanele manje yolanda isondo kwenye imoto ekhaya iqale phansi futhi lempi mase silapho cha le ndoda ize ithathe ikhwamazayo ishiye khona lapho ibhekuze umubi uyabona isibusiso asaziwa ukuthi uNkulunkulu usiletha nini mhlambe ngingasilindela ngithi ngisilinde ngosuku lelo uNkulunkulu akayophaka ngalo ngosuku lokugcina singalwaziyo kanti isibusiso usiphethe ebusuku belele laba bala ekhaya laba dadewethu ebese kufika umuntu athi vukani niyothandaza lapha de kukhona laba bantu ababuye enhlangakazi laba bantu baqabene endleleni isibusiso sesisale khona lapho vusani ngisho ingane bahamba bayothandaza thina sithola ngalutho ngithi asixwayisane ukuthi iBhayibheli ithi kwenye indawana uJehova wayebenamelo ihlobeni waza wakhetha inzalo yabo ngasemva kwabo kunina abantu bonke njengoba sila sithunywe imindeni eminye ahambi ngambonanga uShembe angazi noma sisenza khona yini lokhu abathi mangabe bethethelela amacala bathi sizothuma nanga umntwana wethu ukuba yosikhonzela noma sisenza khona yini ngake ngafunda eBhayibhelini ngelilanga ozongifundela uzofunda uGenesis 27 ukusuka esahlukweni afike ku5 abeka isithupha ngavali sobuye siqhubeke lapho indoda ngithi le ndoda kwaku Isaka eyayinamadodana amabili la madodana yayisindala yona ngokomnyaka kolom esemdala amehlo akhe esefiphele ukuba angasabheki ithi uIsaka wathi esemdala amehlo akhe kodwa kude nalokho okukhulumayo wambizo Esawu indodana yakhe enkulu wathi kuye ndodana yami awuqale phansi 27
Uyimpela. kwathi Yebo baba, khosula. Wathi uIsaka esemdala amehlo akhe esefiphele ukuba angabheki wambiza uEsawu indodana yakhe enkulu Ungamjahela. Ithi le ndoda yayisindala ingasaboni kahle emehlweni, yayingasaboni kahle usebiza indodana yakhe endala, ngikhuluma ngesibusiso. Usebiza indodana yakhe endala wathini? wathi kuye ndodana yami wathi bheka ngilapha wathi kuye phika-ke sengimdala angisalwazi usuku lokufa kwami ake uthabathe izikhali zakho isikhali sakho esiyinkemba sakho nomcibishelo wakho uye endle ungizingelele inyamazana Uthi mntanami, uyabona manje sengimdala ngisakwazi ukubona labantwana wayengasakwazi ukubabona ngoba uma uqhubeka nencwadi ithi lo nomunye wayeneziboya ezandleni esebahlukanisa ngeboya nangephunga ukuthi lona uyiphunga lakhe linjani. Uthi uyabona ke mntanami angisakwazi ukubona, ngicela ukuthi uthathe izinkemba zakho uyozingela inyamazana. Kanti ukhona ocathamela isibusiso, ukhona umoya omubi. wathi ungenzela isidlo esimnandi engisithandayo usilethe kimi ngidle ukuba inhliziyo yami ikubusise ngingakafi Uthi uzongenzela isidlo esimnandi uze ngikubusise ngingakafi. Kanti ukhona unina akathanda ukuthi lengane kubusiswe lenendala, ufuna kubusiswe encane. Ngoba manje lo omdala ukhuluma uthi yena mhlambe babo babili ngoba akasaboni emehlweni, kanti ukhona la unina. Awuqhubeka. uRebeka wezwa uIsaka ekhuluma noEsawu indodana yakhe waya endle uEsawu kuba azingele inyamazane ayilethe uRebeka wakhuluma noJakobe indodana yakhe ethi bheka ngizwile uyihlo ekhuluma noEsawu umnewenu ethi ngilethele inyamazane ungenzela isidle simnandi ngidle ngikubusise ebusweni bukaJehova. Mhlambe nawe sakho khona osicathamelayo ngingakafi ukhona umoya. Uthi ke unina ngizwile mntanami ukuthi uyihlo uthe uzobusisa umfowenu umnawakho, uthi manje yenze njani? Ushone pumpela. verse 8 ndodana yami akuzwe izwi lami ngalokho engikulayelayo hamba uye emhlambini uyithabathele khona amazinyane amabili ezimbuzi amahle yakwenza isidle simnandi sikayihlo njengalokho akuthandayo. Uyabona ke kwase kufike umoya omubi uzoweba isibusiso esasiqondene noEsawu. uEsawu usehlathini uhambe khwahla ngapha ukuthi ukhoza uvuka inyamazane ayifaka umcibisholo. Ngapha unina uthi hayi wena thatha amazinyana amabili sisheshise ngakabuyi. Yeah. Verse 10 uyawisa kuyihlo endle ukuba akubusise ngakafi
adle engakafi ngiyabona ithi uyawuyisa lesi sidlo kuyihlo akubusise wathi uJakobe uRebecca unina bheka uEsawu umnewethu ungumuntu onoboya mina ngingumuntu onobushelelezi mhlawumbe ubaba uyakungipha khona ngiyawukuba uyakungiphatha mhlawumbe ubaba uyangiphatha khona ngiyakuba emehlweni akhe awuphinde phepha phinda mhlawumbe ubaba uyakungiphatha khona ngiyakuba emehlweni akhe njengoku sicela ukuphinda uverse 12 mhlawumbe ubaba uyakungiphatha khona ngiyakuba emehlweni akhe njengokhohlisayo uthi mhlawumbe ubaba uza kungiphatha ngoba lo mfowethu uneboya engobe semina ngibushelelezi uthi kodwa emehlweni akhe baba ngiyoba umuntu okhohlisayo ngumuntu ozokwela isibusiso ngiyakuzenzela isithuko ngingabusiswa uthi ngiyozenzela isithuko ukuba ngethuke angabe sangibusisa ngoba usengibonile ukuthi ngikhwabanisa isibusiso wathi nina kuye akube phezu kwakho ukuthukwa kwakho ndodana yami wathi nina akube phezu kwami ukuthukwa kwakho ndodana yami unina ke manje uthwala isiphambano ngoba efuna ukuthi isibusiso singamtholi lo okuyena angazi ke mina ukuthi ngisinaso yini isikhwama sokuphatha lesi sibusiso noma ngiyodlula naso lundi lesi sibusiso sikakhiye akuzwe izwi lami hamba ungilethele wona uthi hamba ngilalele izwa izwi lami hamba walethe lamazinyane la ngizokhwabanisa lesi sibusiso ngikhwabanisele wena waya wawathabatha wawaletha unina wakwenza ukudla okumnandi njengalokhu akuthanda uyise uRebecca wathabatha izavatho zika-Esawu indodana yakhe enkulu ezinhle zazikuye endlini wamambathisa zona uJakobe indodana yakhe encinyane wambathisa izikhumba zamazinyane ezimbuzi ezandleni nase bushelelezini bentaba uthi ke manje ngoba uyazi ukuthi ubaba lo uzothi mayifika lo mntwana wakhe indlela akamuzwa ngayo umuzwa ngokuthi amthinte ukuthi uye na kodwa okwakufuneka kukho konke kwakufuneka isibusise ukuthi sikhwabaniswe
sizela sizocela isibusiso sivele emagumbini omane omhlaba sibikile nasemakhaya ukuthi siyocela isibusiso sikakhiye ngiyocela isibusiso sokuthi ngithola umsebenzi kodwa ke asengisintshingile yini ithi ke wamembathisa konke lakazamthinta khona yaba sambe phela verse 17 wanikele esandleni sikaJakobe indodana yakhe isidle simnandi ukudla abekwenzile waya kuyise wathi baba wathi ngilapha ubani wena ndodana yami wathi Jakobe kuyise ngingu-Esawu izibulo lakho ushintshe igama manje ngenxa yokuthi ufuna ukukhwabanisa lesi sibusiso sizocela ukhiye abantwana basesizweni ngenzile njengokusho kwakho kimi akusuke uhlale udle inyamazane yami kuba inhliziyo yakho ingibusise wathi uIsaka indodaneni yakhe usheshe ngani kangaka ukuyithola ndodana yami wathi ngokuba uJehova uThixo wakho uyenze ize phambi kwami wathi uIsaka uJakobe akusondele ndodana yami ngikuphathe Sewenzeka lokhu manje ade kutshela umama wakhe ukuthi mama uyakungiphatha uyakungizwa ukuthi angisihuye uthi sondela ke manje sondela ngiphathe ngizwe ukuthi uyiye indodana yami uEsawu yini na nokho uJakobe wasondela kuIsaka uyise wamphatha wathi lelizwi liyizwi likaJakobe kodwa lezi zandla ziyizandla zikaEsawu wayisola indaba sigijima isikhathi sizokweqela ku34 ukholwa kwethu yebo sikhuleka 34 uEsawu esezwile amazwi kayise wakhala enokukhala okukhulu impela wathi kuyise baba ngibusise nami uma esefika ngoba sesiyeqile phela siphuthumise isikhathi uma esefika usebuya nale nyamazane lobekade kumnikazi wesibusiso uthi baba nakho ukudla kwakho uthi hawu mntanami usuqhamuka kanti ubani engembusisile 35 ithwa besekhala uma esewezwile amazwi ukuthi hawu isibusiso sami sesebiwe bangawe ukhiye wakho ungabiwa ukhiye wakho ngokuxabana ungebiwa ukhiye wakho ngokufika sekuqhekeziwe dokodwe ungebiwa ukhiye wakho ngokunxapha verse 35 wathi ufikile umnewenu ekhohlisa wathabatha isibusiso sakho wathi aliqanjwe
kahle igama lakhe kuba uJakobe na awuphinde wathi aliqanjiwe kahle igama lakhe ukuthi uJakobe na usho ngoba manje usethatha isibusiso sakhe uthi kanti baba aliqanjiwe kahle leli gama lakhe ukuthi uJakobe mina nguEsau ungidlile kabili wathabatha ifa lobuzibulo bami bheka manje usethabathile isibusiso sami wathi awungigodlelanga isibusiso na uthakhola uJoyini ongigodlele lona ukhiyeke abantwana basezulwini uqonda ukusho ukuthi ukhiye njengoba sila ukhishwa kanye ezulwini uma usuke wantshingeka usuntshingekile impela usiyofika nasebuhleni ungasaphethe lutho sakhula thina lapha ebandleni lomsindo ongako lapha egcekeni wawungekho ukuthi mawufuna umuntu uthi akubona umsindo ozosilahlela ukhiya ya 37 wathi phendula wathi uIsaka kuEsau bheka ngimmisile abe inkosi yakho abafowabo bonke ngibenzile babe izinceku zakhe ngiyabonga baba maNazaretha engathi uNkulunkulu bengabavikela okhiye bethu sikhona silandela uNkulunkulu sengiyacina isikhathi siyabaleka ngoba kukhuluma mina siyabaleka ade kukhuluma manqele lapha ngavuke phela ukukhuluma wakhuluma wazo khuluma isikhathi singahambi lapha la sikhona silandela uNkulunkulu obona ngabantu ngolunye usuku ngangisuka eThempelini kwelinye lamathempela engwabhekele unyazi wezulu amen sengithi kuleli kalishe ngihamba ngalo sengiyalizwa ukuthi hayi kukhona okungahambi kahle sengidlula kubafana laba balungisa imoto sengithi abafana ake ningibukeleni la ukuthi kwenze njani lapha imoto iyahixihixisa kukhona indoda ababelungisa imoto yakhe ngikhuluma ngoShembe simlandelayo ukuthi ubonwa abantu uthi ke uMathewu lapha ku14 isikhathi yahluka funa Mathewu 5:14 ekufikeni wethukulelizwe ukhanya wezwe ukuthi uMathewu nina ukhanya wezwe maNazaretha umuzi wakhiwe entabeni ungesithele uthi umuzi wakhiwe entabeni ungeze wasithela asokhela isibani sibekwe phansi kwesitsha ithi isibani asokhela ukuba sibekwe phansi kwesitsha siyizo ibani lapha sihlala khona bathini nabekubona ukuphi imthwalo uza lapha emhlanganweni bayasho ukuthi lahamba iNazaretha noma bathi hawu uyolingena ngilingena izulu
uyiphethe kanjani kwesinye isikhathi abantu abavuma ukuzokholwa nje ngoba yimi bavinjwe yimi bathi mali ikhona uyongena nami ngilingana ngiyabonga ba mana khona la ngifuna ukufika khona bese sengihlala phansi nangibamba umdlule selokho engibheka bantwana basezulwini abesekatina kukhona labo makhenika abakhanda imoto iCressida yomunye umuntu abesethi lo muntu kumakhenika abesethi ngicela uyiyeke lena yami imoto awulungisele nangu umfundisi hawu bese ngiphendula ngibuka le ndoda ibisithi mlungisene ibisithi cha amaNazaretha mina ngiyawazi futhi nina uShembe animazi njengoba mina ngimazi ethawo sengizama umfundisi ebandleni angimazi uShembe uthi ngixoxela-ke lo muntu uthi kwathi ngelinye ilanga ngikhulela izingane ekhaya uthi kwakubanje ingane iledo kuhlabeka ibisiyahamba ibe kuhlabeka ingane ibisiyahamba kwaze kwasale yodwa ekhaya usilandele uNkulunkulu uthi kwathi mase kusele yodwa ingane ekhaya uthi unina wasiyangifonela uyangitshela ukuthi usehlabekileke futhi nosibani uthi ngishayela ama-truck ngiyahamba nqamla amaso uthi kwasengena inkonzo leya ingene emsakazweni yayithi uShembe noMnazaretha uthi ngase ngiyayipaka iloli uthi ngase ngikhumbula ukuthi ngelinye ilanga ngathi ngila kwaNdundulu ngabona kugcwele abantu kwathiwa kukhona uShembe uthi basebethi abantu ake ngihambe nami ngiyoyicelela khona uthi ngase ngiyakhumbula ngase ngithandaza ngathi uNkulunkulu kaShembe uma uNkulunkulu ingane yami isindise uthi ngathi mangithi ngivula amehlo ngathola umuntu eseyindoda egqoke ijazi elimhlophe efaka isigqoko esimnyama isingaphakathi emotweni uthi ngathi mina eTruckini ngoba ngikhiyile ungenephi lo muntu uthi wayibhaliwe uthi Shembe uthi ngabe sengivula amehlo wasiyenyamalala ngabe ngisambona uthi kwaphela insuku ezimbili bafone ekhaya bathi hayi ingane iyaphila ayinalutho uthi ngabe sengithi ngiyothatha inkomo ngiyonikela ngibonge kuShembe uthi kodwa into ebuhlungu angizange ngikwenze lokho ngoba ngajabuliswa ukuthi ingane yami siyaphila angabe ngisakwenza lokho afika amasela ithatha zonke inkomo ngase ngimnika incwadi ngase ngimthinika incwadi ngithi uMshumayeli wesihlanu angazi lapha emavesini noma u2 ethi mawufunga isifungo ungaphuza ukusifeza ngathi ke uyabona ke into eyenza ukuthi inkomo lezo zihambe yilokuthi namhlanje le ntombazane iyalotsholwa namhlanje wakhanya ukhanya kwethu phambi kwabantu ngoba abantu bafunda khona la kithi babone ukuthi ngempela lokho esikulandelayo siyaphila yini ngiyabonga abantwana basezulwini ngiyabonga ezulwini uNkulunkulu usekuthathile okwakhe abekade nginike khona inkosi busise nekuzweni izwi lasezulwini inkosi busise ukuphama kwebandla izwi lasezulwini lithe ubaba umvangelo uSibiya uzohlabelela isihlabelelo sika69 69
69 Hallelujah.
Masibonge.